Ya Tshinya Vantshwa ezeni nga mi byela ku Tshinya Vantshwa i xitirhi xa Gaza misava hinkwayo jikelele ni le Joni a midstream laha ni nga kona twe Gagashi a vulavula ku hi mijakaranda i mijakaranda leyi mi hi vonaka la so ni te na tihomu na yi loko ni ta Joni a ni ri prepared ya ku ni ta ku tirheni so na ku tsemelela mijakaranda leyi ni heta ivi ni ta n'wi pruvhela ku Gagashi i ta tshemba a nga believe ingota wa cameraman i ta n'wi komba ku tihunyi hi leti terekere hi leti timanga hi leti beni spice hi leti munyu hi lowu tihunyi hi leti ma ti vona ti tatela tihunyi so Tshinya Vantshwa sweswi va nyike tender ya ku tsema mijakaranda leyi nga laha hinkwayo ya Gagashi o ka a nga yi laveki ku ni nga yi khomi a nga ti va pfalela mijakaranda loko ni heta hala ku na matuva hala va ni pfulela sefa wa ku chuza matuva lama i ma lavaka ni khoma ivi ni ya nyika mametro lama ma nga le a sunside ma ni hluvela wona loko ni heta ku heta ku hluva matuva lamani ya fakiwa ka ti-microwave ya bakiwa ya oma ku ni ta kota ku ya kandzela kahle loko ni ya ka ni fika ni famba ni ri na 50 kg ya matuva plus no tsutsuma switsutsumi wo khomiwa voko as ni nga hlamusela ku terekera hi tetiwa languta ndhawu leyi leyi ku tshamaka tingamula hi laha ku tshama bushiri laha va ri le midstream laniwa tipresidente tiyini ti tshama laha so Tshinya Vantshwa hi mina a ni chuwangi va ni teke wa vumune ni fike laha wa vumune wa vintlhanu ni givela na mintlhanu sonto ni ri a ni tlela ndhawu ya kahle a wu lori ni hariku hi le tindhawu letiya ta mayemo Tshinya Vantshwa hi mina Gagashi ni le vuteni kwalani a ku na lexi nga ta xi endla we nga ta ni stopa ka xona ni stopiwi mina ni moya loko ni ya hala ni ya hala loko ni ya hala ni ya hala a ni jikisiwi tani